Sode ban mi syakmat ban pensyai ya ki kat tu kat ni ki bami kajing kento halor jong aku memeli bar khamtam kumuwei na prengki amli jong ka party VPP. Halo penika jengkali kamdai sitio ni por kani glade nadu mensyam senam apa mi keren ya kanika subjek MDC markim ju keren ya ka Jaya Moprem Mokhar Panthor kim ju keren kablong very suspicious lengang lo ya ki da basai bapet when it comes to an issue of MDC ticket apo Jaya Moprem Mokhar Panthor ngantuk larbet nam tak kejing ba nambar kejing amrut kejama kolong ba ni dei ban ketikana ban yo kejing jo kami ni wadai Mr. B lalu tahu Mr. B udah menyalek persya engah dia muju job ru compare tambah kadai ke kabu jopra jongi kemuga aku memang keren with confident na tadau kani kamdei ke barang syuk mi mata kani ngadap keren naruki senam balik bar kebaan ngadap keren ru ka pratrik Oktober arjar pulai ngadap keren ru ka santrik November arjar pulai habri kani keju dia kadai ke failure kadai nak ada ke parti bukan sting ke poi pat hadu mentakai tendre when it comes to a politics si ke it matter it relate with the timing kalau pada setiap kalau pada simana kalau pada senam kalau pada urusan menit shopan stop ke campaign election lain menit shopan tapi ke vote ru that it matter a lot with timing. Pi ban ong bat penpat penpra yala ka jong ka party ka ba ngada ban penpau ha kipor ki ba sho ban ru ngana ong ba ngala rai ha ka ban jet ini ka party na martang ka kerteng ka jong karu kan no ka jing so thiang ka ba pen si sai ka man siam ban ngala ong iru ba ngako ban lek sya ka party ngako ban jet ka party ka ba nganong kwa ban misyo tinre klempe haye ngasem la ka songkha shawman la ka de ka banta san perthai sanyima wala dang ong banga kwa ban rung sik party ka banong kwa ban mi shu kamut banom don shu ki karam karam ki dom don shu kita ki jingis tu bakla kana ni ki je pher jemut ki de bandon kini ki part and parcel jong ka jingim bantai ban phrang ya ka jingim bantai ban phrang ha ka perkhat perdan ha ka teri ka kta ti ban ong bangan pet no nak party na ni ban penpat penpra kata kanom mi kata kumpata ke jingkeli namar ngiseng ya ka VVP hadin ba ka VVP kawan kadai ba hadin ba ki political parties kala fail habaro kilyang khamtam ya ka jala ka jingi kala hiar arsut ka blami kisngi te delor tak nong rim ka banginom la shu ban afford lane ban nang pediang ye ki ban don kum kini ki kerum karam ha ka jai pande ku jingi namar kini kilayat na kapor siya kapor tende ka kuat pun kan mau lega semua komen pat ba kipai ba ngilahi kai yaki ba kumlu bukin iet ya kaseng VPP kabadai upra habang i kecing ke jongki ngambis ni ngasotunat ngaso komen ngaso yo nong namar de mangi kibalahi kai ya kipai ba bukin iet ya ka VPP wala da ngai iba po comments section kidon sibun ba kijing kento kijing keno kijing kedokti persainga lengam suye namar hanga hingam nom sngo hiru ba kita ki bakrau kiban penrit men sim nga kiban penkut lat nga kiban penduk jengker menga le kini kinang ai ka men sim ka bandang te ba kunung nginang la banile ha ka ban penpoi syata ka thong ti banong ba ngatmu ban mi kata kanum don jengmut hendrai ka syong pada ka party ha pedeng gini kiki ka bangi keren kamut ba ngi isi ya ka party kamut bangi persya mut ba ngi don jeng temu snio ya ka party hendrai ngi persya na ka banta ka jengba ngi kwa ba ka iki ka balaja ko ba ka ktien ka ong ba ka iki ka jengja ka ja na ka banta ban pen ba
halor kata kesithi ke ba ngilada pan ai si pa arden but bangim tere pat bani kendu i general secretary ngaku at persyai kalong kumni kamdi bangim ko ai kendu i general secretary ti ade mulai persang ngisutu ba khamtam ka party khamtam general secretary budan borom beli MP jongi ibun kam hani election klampep tinrei hagajinge phone markelian ya light away teka poidu put ubangi ai pa kani kesithi syai ba arden president barang ba jongka VP ngala pharu da ikon jonga bala ay kti jumpa arden kharway sistem menmiet haga sauturik baila receive hiru daladi kadi kani siti te but adem ladap ay kani siti da kti jum khon te kalalong ba ay himanga te kalong ba arden ba soba ban simkhia baranget scam da kalim ti hi ka play ngen poi syakata ka jing su jumut te ngala shi eno ba arden ni kata te henre glaya sau san riu nyo pra ni khamyo khti ni ai te ngiyo patang ka singi pratrik kabai phone biang ni Dr. Ricky yanga yong ba ngila shibu teng ti kumno nginya bu kapor banyak kendo tong Dr. Ricky kamlong shu pi banyak kendo nama kasiti ngadap ai hai presiden kamut mengikwa banyak kendo ya ka parti bro ko po jalam jing presiden badum brom nama nginya kendo bat pi padu kamdai ti issue tanga bat tang mangi bat pi ti halong ta kanong rim ha ka pratrik yong ba kasiti yu kata ka ba pi ai nga kamdot jiktif ye ti kani nga ong ba kani kat penpau ba ibarden lesi kala banlong ba ibat dia tak kasiti klam penpau dei tak nong rim ba klam yo jengtip ti ngasngo long donbok ba kasngi khandai tarik pat kasngi kut jong kani ka siti ka bang ibu ikapor sa ka party kidon kidao baleng ibu ikapor ti negayo ya ka phone call nai barden ngayo bane karen ti barden yong ba kapor kalong balingkot nang ta kasiti ka jerong plat sipo pitch but new to the points nakta kiri ke allegation ban ngem don por ban kendo ngem don poru ban puli yaka tengong ba arden lada piong pat ba kadai ke allegation temur kelapan pau ba fila puli ten rei nga pensai bang ingong ba kam don allegation ngakwa ban pensai kam tam kerpang ini kentian nakaliang jong spokesperson boton borong ilapan pau ba mangi nrumut ngipa ka party ban pan map pai ba so ba map ya kejing bakla jong spokesperson badan borong jong ka VP baila kumong ba mangi hanangi papan ma rega ni ka subject ka phang kalong ka ba shai kadar ka phang kalong kumni ngan pulai kum ba kalong ni kwa ba ka party kan slur ban priang ya ka jing bakla ka bala pelong kat adu bahap ban poi uput ban mi ki kenrom kamdon kanu kentin ban pan ma pai ba biet kini gidong sipos la nyau tu lagi points ki bangi peni ya ta ki jing duna ya ta ki jing bakla cho party balami di kerum karam bat nadu basrang adu bakut kamdon ka kentien ban pha pan ma kat ya ka party ngade wei ngan pha pan ma kadai papi kom ki pai ba ka jai pen riu pen dong pen bitar yang i ken rumut henrei ngaskwa pan shai khanang bangin yo khanang ba mapi kom ki pai ba pen so thu bat pen shai banong badai na kadao jong ka tiket bakidu yang arla kan top lang bangapan tiket ndengam ko ban kren diki ki gen sa pensai hi yala ka jong ko benta kraman sai kada rupai ba tere ko ban kren pa na kaliang jonga pai ba kamdon ke jing pan tiket na kaliang ke jonga ndeka don pat ke jing terwa na kaliang jonga ya ka party house nam arjar arpulai ha ka bangidang penkre ya ka election MDC arjar pusau ngimtip bakal election part kan extend bahkan penjelang part adu menta arpusan kata kadai haki hausnem jongki arsnem ke balik hausnem arjar pulai kabanga turwai la dia bali kapoi uput mga terwa ngakeli hapo ka SEC State Election Committee ngong ba arden president badon bolong kumno kain uta ukertong ubaya nang ni na po ka constituency 19 jaw constituency hausnem arjar pulai kata ngakaren baulet sama lagi yang baru buat uang bangalayo kecipan scam nakaliang presiden jangka party nga sungsi bakalong takador bangala question na po ka SEC badakalong kumta ba aden subhas stop namar bakani nganong priang namakadai po constituency jonga
Bat kabaaru kalong ba hajo por nang priangi ka application hajo por pangin ong ba kiya akar teng jonga kanikan pensosi ketang ba kan pensluringa makan tuklar ya kanika constituency nama kadai ka constituency ka jonga bat kaniru ngadap keren nadu kipor joki snem ki bralet no nadu arjar pulai bala da kapoi kano ka je keren hapo ka constituency ka bangami khamat nak 17 no strong constituency habai dei lang bat ka 19 ja constituency mokhar bat ka pentor ka jiao bat ka moprem namar kini ki tengku pat lai tli ki amali ngan tuklar bet lada ka don ke jumpa kala nak parti tikata ngadep keren lupa bat dei lor tak nongrim ngobadan da kalong ta tengah terwa ya kerteng lejong pibet na mokhar na pibet na jiao lenga kelampan ya tiket kata ka supan sengo nama kani ke demokrasi ngidon ka lailu ngidon ke jeng lailu pengin keren pengin perhat pengin penpau ka freedom of expression ti henry kalami kajing kento nai doktor nai vice president jongka VBP doktor Karachen yong ba ngikom ke parti mi hap ke dual pos henry kadang ngong kumnu piong pa kami hap ke dual pos lara kadai hanga piong dual pos henry kapor jimpa arden mensua dewan penduk no district council ka baar pat yelehi yang district council ka balai pat ka poyuput namba ka dual pos i resign na ka MDC tengah orang pak arden nak kapor jong fi kalong kapor jong amlong kadi ke jing sisa kambut bang kento bang isi ya pi barden so tu pai ba yen ngaku aban keren betang jing sisa namar ngait skam mala dia beri tak jing sisa ka ban pelai lu tiga ba pat kelawan pat sa jing keren ni spokesperson beran burom i Dr. Batskem yong ba em ngem ya ha kum ka parti namar ka office of kadi ka professor profit ngong em kanum dei ka office of profit haki balai office profit kan dei haka bam dei kenum dei tengok the moment ka bam fi pira yang nak party banganya le nak way nak ini constituency lah mokhar ni jiao hadir beklarai yang lesi ngaruan rai ngam nom tere bandro tulop tu bukan kelalong office profit show ti ini di banta ibang kuat penpau pai ba pai sakawi pan kuat pensyai kanam ban syai kedar ngam li ubru bakhwan ban kuat lu badam mali badam DC pendup syai ketu mang patai fi matan gadi arja arpulai namar ni benut plat ya kani kejing kersan jong pai ba nyem kuat panlat no nakti ni kuat ba dada kalong kalenti le si shubu ngiyo ban sensyara po ka district council hati por perkhat kawan tak je perkhat kaumut ba namar ngi mata ko hapo MLA gilong po opposition tin po ruling mati kalong bedi ngin bat sa MDC tin re bangi syong opposition te kawan te jing terwa kanya nga ngong bangin peti kana namar hatai mdon anti defection lo ngila bani kenti kat bamon ti de lor tanong rem ko ban syai susu kani ka city ka bangal ai si president buron burom jong ka VPP ba arden mala pasamot halor ka recommendation jong kini ki kertong MDC na po 19 Jiao constituency kidon samot but way na po ka 18 Mokhar Pentor constituency but halor di city kanong pulilog dengan squad penpau ngakan tu ya ke parti bahkan soba bandale bria kenang menyo ban sei ya ta ki kertong ki bakensai bat ki bapiang tam namar ngam kwa bangin yo iki kertong ki ba job henry kim scam pa kanong rim ngam kwa bangin yo kertong ba scam kanong rim henry job namar baroar kadi banong kum ka pisa ka baroar naka arliang pisa kadi banong baba tibang ada perken mau wi kentien baka jengit klam ka kam kalong bayap baka kam ru klam ka jengit kalong bayap ti ini kentien ngangit scam kan ajing syai syapi ki pai pa to kublish bon ngaku an persyai kana bo pai ba ka constituency kham tam ki members ki bladu thia do dem ki nong kershan ki jonga ki bran po constituency bran sabar constituency bar ka jalaru pro kui mar ka dikari kam policy matter ka bala decide lemba ka party ti ha ko bedi bakani nga so burong ya ka party ru haba kala ai da ka jingtho sangi ki amali bagi dia ban plat pai ba dia ban sampai ba ya ka scheme kublish bon kani gede ka transparency ka ba people pau bat kaniru nga kubur te henry kubur syukar no aku percaya ro dita hak bai sim bagani ka rai ru ban le kani ka bantaru klamia rai lang hak bangaru kumbuai na prengki SEC member ngam rejective nga syu ta city re nga preng nga burom bar nga ko ya ka SEC ya je priya chongka henry tambah ku apa kenum atatin
Nganong penokam baklay ka scheme, ngan penokam hok, kumangar keluar pa ba, nadu ka por ma job MDC, adu ka por ma job MLA. Ti ban aku ar penpau ban syai kedar, kini ki scheme bro arteli. Jong u ar pulai ar pusau, kabadai ar kulur san pulak, ban ar pusau ar pusan ru ar kulur san pulak. Kini baro nganang dep ban pa syapo ka government house hau panai. Haga tarik ke kharsan tarik November arja ar pusau, bat khat new tarik November arja ar pusau. Baro arteli. Kidang let syapo government bat mentang nganang up ya ka approval. Bat da kalawan ngat sale la ka jong kamram ka bandai bande. Bania syai lang boro halor ke ege ba philakli kadai ke shisha. Hoi ngam sibla manjur balai kadau ko cuma manjur kalong ba kim simla sim ya ke ege jing ai jimut ko cuma. Kadai ngaku apan pensno lang. Haga bai dairu bat ka bat ki kertong MDC, bat kertong jong MP. Tengok ko apan pau. Hagi ki artli kertong. Kertong jong kini ki artli. Ngaku apan pau ban syai. Iko apan ka clear concept, ka clear policy. Namar ingit baka party ka yang hata ka clean politics, ka yang hata ka non remplay, ka yang haban penduk no favoritism, nepotism, ka yang ru apan penduk no yata ka high level attitude. Ka jing let don bor, ka jing sensar don bor, ngayeng halor ta ka non rem biru. But hagi tu por ngarang ya keren po party. Namang ngala sui kensan sendet hapo ka video. Lembaga State Election Committee balarai ya Dr. Ricky AJ Singkon, ibrolong MP jo Shalong Parliamentary menta. Kani ngakwa kamtam ki family members jong Dr. Ricky jong Dr. Dr. Ricky AJ Singkon kinum semomong. Hendai kani gijing sisa ka bang keren. Ngong hasyaban pelat ya kita ki kertong belum kon application shwa ningkong. Umarwan de ki spa di hajar. Hendai gen ka proper selection. Kabar pat abang ikot ya ki pat ngin kot langken. Kami sutu Mr. E udon gijing temu bale MP udon kai gijing temu. Kai ka motif ke jumu, kai ka objektif. Bau let bat ada job ru kai bon pendep. Kita gidi gijing temu ge bang kwa ban warai ka true transparency. Jong ka party. Tekaniru ngalapan pau persyak pada ka singi ba declare ngakendit na po ka video ngai hang tu i nga phone no ya i vice president badam bro i badairu i chairman jong kasi election committee nga keren i Dr. Karachen nga keren i ngong sa kalong pamla panlong kumno ngaru way na preng jong ki member jong CEC ru jong ka SEC ru ngam objective e tamang compare kamile pada banrai Dr. Ricky kumubrio long baba ilong bobiang Diu brio play, diu brio bela pakitin jong play, tangba ngati ka mansim ka namuhon, nganong pat mi, nara ka mansim ka kanto ngati ka, nunu ka por bangan mi, ngan sami, bangan sakren, ya kani, ka benta ka bang nyalap, i Dr. Ricky, nai pa ba, ka family members jong i Dr. AJ Singkon, kisaki, ngana tresito berkat baka party, baro kibnai babun jong tu snem, ubang ilit, nakabenta ka campaign MP, ngatray pimnum klet, kipay ba kisaki, ngam sim don gijing thut andre hadia mala pediang gaman sim ngalahun bang alalit sakmat andre ngalingo pa kami menta taba compare ngasutrat ba kami bang ayo pat pensai so pai ba kana man yo gijing sai kana man dup sai su pai ba gijing thut ke jong ah bre ke MDC ru kawan keju ngadep ban keren ngadep ban ai jingmut SEC ngadep ai jingmut nambaki messages ngadep ngong kam tamay ba party kam khot application nginum la ban bu ya kalas dia tidak mar kadau ki brio kita ki brio ki badon kata kajing long interest ban apply ya ki tiket balengim sei ya ki kertong na baro ko gare kasi jantia kram ba ki pai ba ala ki jong constituency kini opan si benta hayo wahat haji khawai ha kajing soba ha kajing ya ha kayap kaim halanti singking ha surok lah po kali ba kisong ngiyo banyak keren yo banyak kali pertau oi ba kambiang Mr. E no Mr. B kani pa kanyarap State Election Committee namar ba ki babun ki de ki professor baron brom ki baron po State Election Committee ngam ngai pa ki professor ki let ban sahaban ki let ban samit ban longkum ki observer sapo Giant Hills sapo West Casil sapo Riboy District ngam ngai haswa ban le selection jong candidate bakin let ban longkum ki observer kini samit timar kadau
kinwara apo kami ngini keren kumno kanya ba ngaru uwe na pedeng ki member jong si isi gamyo ban simata ban ya selok ban ya keren ban ya pelu jumut jadi ho ta kanong rim beling ai kini jumut kalong ban ai ta jing sulong try ya ki pai ba na marga de ka party kasur jong pai ba long try ai ki jing long try ya ki bar kham tam bakin don ka ta jing sulong kit clear kindon ka ta jing i de party kham tam ngilai i na ke MLA bar ke MP ngilai i ba 80% ki brio ki pai ba jong kari kasi jantiak la ai ki jing shania haupra kamu bring at atien shu iki hoi ban ong pai ba sei candidate ka bangla panong le pai ba par ken ya keren ken ngini smoking ka sur pai ba bu khambiang ta ti kan ni ga de ka simple thought ka jonga te de lo tanong ri ma ai ni jemut de ka party kam priang naman ngalong marui ha ka majority nga sha sokombe te compare upai ba angin un su thu ba ka ni ka jing ya pier jemut kam de pen pai pen pra rei ka de ban tei pat ba ban pen ba pat da bagi priang ya ki jing duna bar ki jing pakla Klami kita kejing keno bang ayai lai. Kadai kejing sya ngamdon ani ban prem kiwe kadon kadau habang ayai lai. Nomor ke State Expert Committee kelapan kapur bakalakut kalajan kut stang arsingi. Ngalingo unum ta ka party ka klam khot meeting nam ta banyak keren banyak discuss halor ka state reception policy. Kei ka baka party ka perkat ban ai jemut sya ka State Expert Committee. Tengah kali ni Dr. RP ngong bakalong kumno. Pia perkat kumno ki ong ba Dr. LPC yang ba kalarung hak bede bar academic reservation tidanga kelipat di Dr. Ricky kum general secretary yang ba kani ka rumla panrung tengong kani ka dong kaman khot kerki no meeting namar ngasanut ngahapar sanut namar adu ka por jong khanam adu ka por ngolong marwei po ka state government ngara ini ki issue kam daya pen bar ka jingdon rekat bar ka ruling kami osuki Nega kami apa impat watang madon buka ruling tu ban keren orang ada marwai yang ni isu jangka state reservation policy. Habang lagi keren lakot ke meeting barapo ke meeting kela permi badai tangka job reservation on demographic population. Tengok kalau mulak belum saya kadon ke academic saya kadon ke roster. Kiong ingin saya keren ngong lanung ini keren nang lawan ke bor lanung ini mana ke bor. Tengah nak ong hiru kau ikan tian. Nayo day bengna hapan room no sepo garawils na. Kata dia kau ikan tian. Kabang keren apa shit apa syai ngakeren biang mata mengadap keren apa ka CC apa ka SEC tede lor ta nong rim kabang ngarang keren iki ngona kalong ni kadur ngan hap ya nakajong manganumla ban bitri lani ban shit kala yo pai ba tele ka phala par kalong ayo ka jingkeren ka jingpen pai nien ka jingpen pai kitin nakaliang jo Dr. Barskem nako burom bari Dr. Karachen dawa burom iki berongut kiong babarit ni kami osngo bapen keren ni ke karmik apa pirung sipok ka VPP pai ba sabishar mapi ngam kwa ban kentho ngam don hi ban kentho ni kwa teman pensai jadi lor tanong rim ngaya nakajong barka jingilet ai ke views ke jonga ke jing ai jembur ke jonga sipok state expert committee kide lor ki issue ke bangla yang boros kata kade ka job reservation kumba ka party kala ai ka bar pat kumno ban weng no ban pen bandon no naka separate policy jongka academic namar kumba kalau menta kalau ngejing tu nong ka bakrau khamtam ki khon samla jungi ka bakla nang kio man kasi ada kadang ne kani ka 40 kandor ke jingma ka bakrau namar ki khasi ki buyo ki percentage kanai pho kanai percent kim yo bani pulia ka academic dekat baki wei pat ki parlok ne ki wei jak bendeu sau pusan klayo bani ban pulia bat bon sien ru naka sau pho ngimla ban pandap lut kimla ban pandap lut bat kitu bla let ru ban pulir sistem nanti kon paino ti kalau ngejing du nong ontang ka jai beriu ande kalau ngejing du nong ya ke jelah hi brokui bar kawai ke subject ka bangalet ban tersat lang hari jeng ai jemut kade ka creamy ban non creamy lalong no ko masu ai jemut ki khun ki babet babiang bat ki khun ki baduna ti kaniru atrai ka party kanum sungo mong bangalet ban ai jemut nakajong namar kanir badi manara po ka assembly bara juga por ngangit ban penken mau baka party VP nadu baka mi nadu ka MLA nadu ka MP ka job ru naki non creamy layers kamut naki brio ki ba kamduna ha ka yo kot bane compare bar ki wei pa ti ini ibang kwa pensai nga trai pisotu balai nga hapan ya nakajong jingsha kuboy mali ngamla banyak lai ngah banyak lengba kani ka rules of procedure
and conduct of business in the Meghalaya Legislative Assembly. Nakaliang Assembly, kalapan, yaki item balabu kapor, mengiban ay sa po Assembly, kanam kini on pengkreat bunyo bersemata Assembly, but dakini kijuru ke mga Sean Pass po Assembly, ngalaparu siya ka party kanum laban on klamtip, kumansu ay nuksa kaway, ka question, ka bangladepan bu, Henry ngelayo ningkong du jeng siya po Assembly man keren. Henry ka party par ka ong wanong keren. Haka ba ki issue ka ba i honorable member na po mulai. Halo ka jeng siya kenyat, halo ka jeng siya tan, haki polis, haki tiki por ba yaki ya kalok kayo ta. Henry ka party ka ong wanong keren, tinga kong ka party nga kam keren, tikum nokin ong baki bangaya lan ani banga baki kantip. Lada kadai baki kantip nga try kinum yo jeng tip kinum kangru inga man keren. Ya kan ya po Assembly. Tika baar. Hakabide but ki private members bill. Habade ki private resolution. Hoy. Ngalapa sa party hindi ngakrampat ay pat kimat ki bangnya keren kumno. Namang rado na pergi pen krea. Ngahapan research. Bar kumba pitip bah malaki session ngiju penpau ya tagaji bamhun namar artli. Ki session ngiyo aksisnam. Bar kajing yo jeng session kolong balingkot bah. Tinggal apa ni le homo kalau kijong ibenta markham tam ngaru ngami na konstituensi kumbameli hoi ngadi ubrio jongka parti nga kwa ba shibun ki ka mga kwa ro ban karen ngadi subject jongka konstituensi ri subject jongka state hoi don ka por ka maha ban yai lai na ka parti namar kede ke jing lingkot jongka por ka pen longengi bang ihapan mare ban be ka timing namar rangin yo pat ngidu no pat nalor batam artli ha ka shisnem artli session shisnem ngiyo ban karen kalau kejing tu nong kau bakarau, henry nangis ke baka parti kamdei bakan bu kanono kejing konyo, lalu kata kejing sanut, namar ngawan ra ki isu kiban pen kiu ya cap penriu kiban pen kiu ru ya ke parti, henry ha kejing pemisi beta kejing tip kejong pi nganum la ban ong nganum pedang, nama nak kalian ke Assembly ya ke private members bill ya ke private resolution lalu ban palut sabaro ki MLA jong ke Assembly pat kumju ki MLA jong upra. Jongka VPP. Kau ba CTO lani sausi Xiaomi keren tidak ada tip. Tidak ada kidor kiki kena ban keli na. Lani ki kuat ban siap bentar ki pen kere lagi jong ki bentar. Tidak yang je bamla ban siap bentar ki jong ki tinggal ngomong ye. Tidak yang kuat om ban pen kesan dari ban pen pau ye ini kena mau pi kong pai ba pen syai. Hoi ha ko bidai ban ka bentar ban penya serim. Ya kejeng liat kejong kapor ke bangadon barka khanam bar mentah VP kan dia gede kan yang politics na ba kitip baro ki brio kitip khamba ki brio bri konstituensi bar bri ke jala bro koi bar ti por ke ai jingmut bona ki social media po ki comment section ke ai jingmut barit mino no khanam amar ngi ba ka thong ke joki ke taman pentut ipi ndega sulong phala ban yo biang yani ke jingkeli hani ke por tiada regam super ngaskuat penpau tangan dikawai bakadon kadau bakan nongrim abang ambi naga khnam hagi tiki por but ngarung ru sikabi piru halor kadau but halor ka nongrim tanga kuat percaya lo ni ko benta masuk komen sipon ru bangayo ban percaya so pai ba kamtam ki bi ki bathoin ki bangayo sngo kuleng barit phile percaya kumni ka parti hatu lasai pendu no yang jelong emali Rekuat penpau sesian bahkan ni kejeng le persa kamdei ban pentroin ya ke parti le ban tei pada ke parti nama ada penpau bagi don kijing bakla bami kijing kurum karam bagi kuat ke parti taman supriang ban ngir ngi kloy ban ma ban klep ban ya trei biang le kuat pen kemau hani ke por ba kijingong ba kijing long abali wanum don jingki khuslai eru yang namar ka an kalong ko basay ka stang gitu ki ba defect ki ba mino na ka party ken sya mic kerteng henry ka basa man ta ngai ya jing start jo ka party la da piong banga long anti party pila ban suspend nga bat pila ru ban be no na kaseng henry ka long tang katahi pai ba gitu ki ba ki jemur gitu ki ba ki khuslai kinum dei ban sungu atatin halo ta ka banta tengah ko ban kan basay ba ngahi ko banga la penpau baku mga kuat ban rung sa parti ka bangan kuat ban misu kanum don ka jingkeli ya ka bangan mi ani man pet no pat na ka parti hadu bata
scam bang anang ya scam hiru. Hakijing don jonga ka ba solok phala ngasutunan ya ka ban yo pan kan mau. Hakijing don jonga ba ke MDA men suaru ko mga panpau ba di halor kimat. Kejing dong kam jong ka jat melu umdei namta ka syuki ke jonga. Ti ba pintip saya kedar kam don ke ka bangan yo tam wat tang siting karu adi kejing don ba government. Di halor ta norip ngasungu ublai la penong kami nga. Bangan no ban state claim. Habre ki issue jong state reservation policy nga penki kum tu. Andai baru ki ong biit mata baru ikan lut kabar para beri ki age relaxation ha bang boycott ya ka 50th anniversary ke jing rakhi sanpos nam katuru layo ai khun sama jong ke jela mde ta konstituensi mde ta ni pateng mata andai ki ban sawan bar ka balai ngawara ada ka bil wara pre ke persya bejubor jong seng balang bajong ki noilam jo ki nyam khasi jaintia church forum ka bang ane tu ipi ka sarkar ka kham sangam ni ka bil ka bawara ban peniap ika hamara ka bil hendai ka ba ngasongu yu blai bola pulong nga bola penkalong nga tangku sembai bad dak tu ka bil hendai ka ba ngawara ma dak tu ka bil kila kentat hendai hadin lai banai ki sim dak tu ka bil ki peniap pad kaan te de mata daw ngapen pau ba ngamdon jiu nong ye hendai ga yo pen yo nong pat ya ka japri kulish bun